Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadin katu gani por ba u Dr. Didi Lapang ula kladno nakani kasla parthai. Menta lawan ket yakamet syaka yengsa jong u kabadan halashumia Shillong. Hadu menta ki bahai yang sem kidang penbej yakasi lano bantep ya u Dr. Lapang ubaki jukhot id umahe. U Dr. Lapang ula kladno hakamit jong kakad artarek u nailur arajar arpsan ha Bethany Hospital Shillong hakapor kharwei baji AA. Hakapor bawan ra yakamet u Dr. Lapang Syaying laya donlang UMP barem ka Lok Sabha uba Vincent H. Pala u simbut Menteri Rangba Kejala uba Preston Tensong u MLA Kamawati uba Charles Marngar u MLA barem uba HM Syangpliang ki bahayeng hasam haringkat ka jia donlang ki paralok ki baya ie jajan bat u mahe lapang. Cắt con nước. Itu kecil kan mesti dia buat sabi lah terus. Mana? Buat play dah. Buat play dah. Apa nak buat ni? Mana bukan sabi dia. Tahu apa ni? Apa play dah? Kau buat sabi. Jangan dah buat situ dah.
Ay, presa itu dia mah. Di bawah. Sampai itu sa kanya teh. Hah? Ano yun? Dari bawah yun siya. Habang nito mo, niya po.